Kulandzela indzaba yembango wasetimbutini lapho khona bakaMthethwa bebakhala ke ngamakhelwane wabo labathi wabavalela ke indlela leya ke ekhaya labo. Lo mndeni wakhala nangekuthi awusakho ngene kuyawukha wona ke eManti futhi ke nemfana wakamakhelwane lekungumfana wakhona ubathukile. Ngekusho kwama ke noNtobeko Mthethwa uvetile kokuthi solokude ke sisombululo endzabeni yakhe namakhelwane wakhe ngako ke lendzaba imphathi kahle. Make Mthethwa uvetile nekokuthi indzaba yekokuthi batihlobo babomzala yena ke akayati. Ngakhuluma lapho khumbula kahle silapha wathi lalela wamlo bakaMthethwa bogogo lalela tethu leti tindzaba tethu mina ngikwati lo angikwati mina lokho angikwati lesikhathi wokuthi lakhulumi lokho ngidokolodo utakhuluma emaphoyiseni babhayisisi ngithi mina utawukhuluma emafutheni angizona kude lakhulumi lokho sangishaye lapha ngidokolodo athi ngibocabanga la kude lakhulumi angikwati indzaba yohlobo mina ngoba ngamvana amathi ngumzala ngimati ukuthi lo mzala wakuthathaphi noma kube ngumzala esikhathini sengakafiki mina ngafika babese ngakhaza se-expire angati vele nje angangimati uyafiwa akayi umzala emgcwabeni ungumzala njani angikwati mina noma uyatakhela sothi uyatibumbela lokuba ngumzala mina angikwati uyatakhela nje angikwati ke ukuthi ukususela kuphi angikwati nje mati angimati vele mbamba nababa wami wathi nje akamati ukuba ngumzala manje angati usesitawuthi umzala ngabani utalwa andiwa khona ngibani lo andi lotala yini angimati lokungivisa buhlungu lokusileli phoyisa bese nginga action lendzaba bese ngingasati mina because angizange ngibeke licala you understand ngathi ngicela basikhulumise angati lokuthi kuze kuthathe 2 months bese ikuphi lenkinga sengigcina angisati ngoba babe sopheka kubeka tizathu loliphoyisa. Niyakhulumisana yalo nabomakhelwane wakho? Asikhulumisani ngeke vele size sikhulumisane ngesolanga kungakasombuluki kude lokukhulumisana lokukhulumisana lomuntu. Make Mthethwa uthi kude ke inhlalo lenhle banabo labomakhelwane wakhe kubeka noNhlahlathwala tithombe ngoNontobeko Thabetse timbutini.